bari kwisha twatsigara tutegereza n'ikikakikango begambirwa hakwirukangira urukombe k'ishomero rya senior eribere ryo kubanza umugombora ya kigende rya hansi y'enshozi okwatana n'irindiro ry'enyamisho cy'abazire bashabirwe kuraga abana babe karamu omwanya gwe bubanje bikwahojuba ngumutemamani abo kuba ekintu bya mushomese hati government etuherize sente zo kutandika kwombeka ishomero ry'emikono sente zayikira account Mitooma nyomwazo mbe nyine minister wa defense kuno mbire nyine head wa engineering brigade aba UPDF bakutandika kwombekera ishomero ry'emikono aharugura bitere cyotira mustam ahubwo bwegeze bwe cyangeki ikitekwa kwishikira icyo ntusimira muno abazire basimira kureba ngo ishomero rya senior rya St Mary's SS omugomborera yabo okwihenseba uyo mu cyareki ekiturumu habira hari ekizibu cy'abana okurema kuka mu institution zahiguru ahabwo embera y'ebisozi rishango ishomero nishango mu Rift Valley so amashomero gona agara around nigatembo ekisozi eki okuza kubona education eri kurenga ha primary ushanga abantu bitukuno barabatwara mu kabantu benyuma munonga ahabwe nshonga ushanga baragira ngo abantu bitu becwekeki nibo abanyuba marwo kuhererukayo konkitwe nk'abazire becwekeki tushaziremo kugira ngo twetandikireho bwegese na munongo bwa secondary abanyakigende bashabirwe korera hamwe mu kutungura egomborera yabo ombyo bwegese so gukora gente y'enjungu ya Fresian ninga kakoraga obutunji bw'enseji akora go kushoma yabare munonga kuraga abana bito kushoma umanyani mwemera muzo mu madini mukururana mwebwa ngo ibyo ruhanga butakubimanya ogoro kukwija mwena ubatera abantu bakunu bina namaryo abatura bashabire government kubayamba umukuba korere ngo utera kufumura mu kibera cya imara magambo kibaherire kubatanisa na district ya Rukungiri gasha kwa Ben Muhozi